Yabonga iNgonyama. Siyanibingelela ke nonke kubantu abasibukele njengamanje. uDr Ngonyama lo okhulumayo. Engicela ukuthi ke ikakhulu nje umuntu osibukele kube ukuthi njengoba ngihlala ngisho ukuthi nayo i-comment yakho lekhaya ibalekile nokuthi ke usubscribe ukuthi la uthinta khona kuwena ukuthi yikubo okuthandile. Kakhulu namhlanje into esizokhuluma ngayo sizokhuluma ngekhanda lesikaphu noma ikhanda legusha engeke ngilenzele abantu noma elenziwa masenzele umuntu simenzela uphamisa into eyibandla noma uphamisa umsebenzi wakhe ukuthi mhlawumbe uyazazi ukuthi mina nginebandla noma nginebusiness engeke ngikwenze ikhanda lesikaphu ngendlela yakho ukuthi bese uyalithatha wena uyoligqiba lapho osebenzela khona kube ukuthi ngekathi uligqiba kunesikhathi ke noma isikhathi ngesikhathi sihlala ikhanda kuba ukuthi liyakhula libadala liyabola lesikhathi abantu begcwala entweni yakho noma isikhathi bengena kakhulu abantu. So uma ngenza ngekhanda hayi ukuthi kusebenza ikhanda lodwa kuphela umuntu uqala uthenge igusha ephelele aze nayo simenzele siqede bese ukuthi yena simlayela ukuthi ikhanda ulenza kanjani ugqiba kanjani kubantu kumuntu ofuna nje ukuthi ibandla ligcwale kuzoba umuntu ofuna ukuthi yena ibusiness lami aliphithizele ikhanda lesikaphu silenzela yona yonke leyo nto ukuthi into oyenzayo wena akube ukuthi biza abantu bayagcwala kule yonto abantu abanye bayabethi isithwalo ngiyangithi mina into yenhlahla nje engiyenzela umuntu ukuthi into yakhe iphakame ziye phezulu ngesikhathi engisebenza ikhanda lesikaphu kakhulu abantu bamabandla noma ibusiness ngiyangithanda ukuthi mina into yakho ayingabi nomsindo wasemndenini wakini ngoba ngesikhathi ngikwenzele ngaleli khanda ngikhetha lamagusha ngoba amagusha into engenamsindo noma into ezwanayo. So ngesikhathi ngikwenzele mawuthi wena wenzela ibandla kube ukuthi ibandla lakho liba ngendlela lizwa wena abantu bayahlangana futhi abantu bayaphilelana kube ukuthi ekhaya mawusuphakeme akunamsindo abantu bayokusola bethi wena wenza ukuthi uthakathile yiko ngeke ngenzela abantu ngale msebenzi kuphela kuba nezinto ezifunakalayo noma esithatha kulesilwane sisebenzele kuwena uhambe uyifaka ukuthi inhlahla yakho ayiphami ephezulu futhi nakhona akuyinto engekho yimbi kuphela kube ukuthi wena ikulethela imali noma ikuvela imali ngendlela ezokuphilisa iphinde ikujabulisa. Masenza ke isikaphu ikakhulukazi isikaphu vele sisebenza kakhulu endaweni esekholweni noma endaweni ebantwini abangamakholwa iphinde isebenza kakhulu nakubantu obasuka ethi umuntu mina mkhulu ngifuna into ozongenzela kodwa ibe isithwalo sasithwebulo edlozini leyo nto nesikaphu sisebenza kakhulu lapho mangenzela umuntu ngenzela ukuthi lento yakhe ayingabe namsindo futhi ngoba angizwani nomuntu othi mangabe sekumenza into yenhlahla bese kuba ukuthi abantu uyanyanyeka noma abantu wayena bahlala bangathi bayamvukela banembuzo ukuthi wena wenzeni noma wena wenza ukuthi noma behlola abantu kuvele wena. So like amasikwenza senza ngendlela ukuthi noma kuthiwa sekuhloleni angabe ukuthi kubandla kuthiwa kunentembi oyenzile ukuze uphile kahle wena. Ikhanda lesikaphu silenzela lokuthi wena alikuphakamise ngesikhathi ke mangithi mina ungena kwabantu mawugcibe phansi ikhanda lefu kubiza ukuthi ikhanda malibole ukubola kwalo liba nempethu impethu mayiphethuza senza nje isikhathi ke sekungena abantu ebandleni isikhathi sekungena abantu kubusiness abebusiness bona liyagcwala nje sekubola ikhanda leliya kugcwala abantu ngendlela esimanga mabe usesontweni yibo kulento ugqiba phansi esontweni ibolele phakathi. So ke mabona abantu bengena muse usesigodlweni inyanga yibo ukuthi uzoyigqiba eminyanga esigodlweni noma mawa kwindawo yakho simbi isigodlo phakathi uyigqibe phakathi lento kuba ukuthi izophethuza ungena abantu bagcwala ibusiness ligube phansi maligubheka phakathi uphinde ulungise kahle kuvaleke ngqe kodwa lana ngekhathi ibona iphethuza vele noma kanjani umsebenzi wakho usezophinda uvaleke uzovuleka umsebenzi wakho abantu bagcwale bezofuna lento wena oyenzayo. Namhlanje sokhuluma ngaleyo nto yenhlahla ezosiza abantu njengoba ngazi ukuthi njengoba bazi abantu ukuthi unyaka nje uphelile unyaka mawuqala unyaka ozayo kuba ukuthi umuntu uyayithola leyo nto naye akaze wathatha iyomphilisa iyomlekelele ukuthi kuba ukuthi imali ayisloda kale ezandleni zakhe kuba ukuthi lento iyenza ukuthi wena waziwe emhlabeni ngoba ngiyathanda mangwenzela ibandla kuba ukuthi ibandla lakho lidume emhlabeni noko liyaziwa ukuthi kunebandla kanje abantu beze balilande balijoyine ngenxa ukuthi into yakho mangwenzele ngenza ukuthi mina into yakhe ayibiza abantu ekudeni yenza ukuthi ibe no connection ukuthi abeze ekudeni abantu basondele kulento wena oyenzayo ngoba isikhathi esiningi mangabe umuntu uqala vele kuvuleka into zakhe aqala abantu bendawo
abantu bendawo base nokuthi ngisiya bayakwazela noma baye into yenzayo. So ngasikhathi lento iphakama aqala ibiza abantu basekudini basondele beze kulento. Abendawo mabeqala besukuma sebesuma sebebona ukuthi ayikhona. Ikhona vele into yenziwa lapha. Ngoba isikhathi esiningi kwanominyanga ungasendaweni. Abantu vele abendawo baqala inyanga bayibukele phansi ukuthi vele bayazi inyanga ukuthi iyesokolele noma bayazi impilo ebeyiphila. So masikwenze lento thina sekuza abantu kube ukuthi nabaseduze bayaqala basondela ke sebebona laba abasondelayo ngoba lento eyivenda ukuthi abantu ababuthane babe ndawonye bahlangane benze kulento yenza masikwenzeleke lento yenza ukuthi ke abantu basize ngendlela abasiza ngayo baphila abantu futhi kube ukuthi akunakhuluma ngoba izinyanga eziningi namhlanje kunokukhuluma uthola abantu abaningi izinyanga ezinye seziyagado seyikhatha ngeibhamu ngobani ayenziwanga into ezokubenza ukuthi inyanga imisebenzi yayo lo mangabe basizile abantu kube nokukhuluma phakathi ngoba uthola umunye umuntu inyanga sifunwa ngabantu thola esizanga abantu abantu bakuthola ukusiza bakhala ngemali zabo. So mangwenze lento kube ukuthi nabantu masikwenze lento nasegazini lakhe iyaphila ukuthi awunoma uyibamba le mithi umnika umuntu kube ukuthi le ngwenzele yona izokwenza ukuthi le mithi iphile noma kuthiwa wena uhlanganisa imithi o4 o5 kodwa lento kube imfihlo ukuthi mawuthinte ngesandla wena ayihambi iphile khona abantu oyabathole bethintisa kale muthi owodwa belapha abantu abawu7 izifo ehlukene kube kulo muntu sosimenzele leyo nto ukuthi noma kuthiwa yena unomuthi owodwa endlini kodwa kanti mase uthintile wawukhulumisa ukuthi uyomsiza lo muntu esifeni kanje ufike umsize ngoba ile mfihlo esongumenzele yona ukuthi uma yethintile lento akayikhulumisa ukuthi izohamba yokwenza nekuloya muntu ufike kwenzeke leyo nto. Siyabonga kakhulu abantu abasilandelana basibukela nazo basibukela nisale kahle niphinde futhi nisilandle ngokuzasazi ukuthi ngoba ngithe ngizonika isikhalo nginichazela ukunichazela kwami kube ukuthi mangibona ukuthi niyawathanda ama-video siwenzayo niyawalike niyawalandela niyazilandela i-channel ngokunjalo senze ukuthi-ke ama-video sinenze nani senichazele ukuthi yini esiyenzayo la ekhaya futhi ibaluleke ngani futhi inani ngozi bune endaweni ethile mangabe nomngozi mangabe ngenabo sikutshele ukuthi ingozi ayinabo nisale kahle-ke siyanithanda.